cek seru seru. Cek seru seru cek sound seru. Cek seru seru. Sound cek seru. Cek. Bisa masukkan? Apa? Cek seru seru cek seru.
ya ami banua zoaya, ya somuso tede ba sowawa tede ami babai ami funa keriso ma he ande, mawai ami fefu ya ahobu, ya fau kemi lowalangi, data owa dededa bangundasi Yehova, data omusoi dededa baba malua fasumangeta ke lowalangida. Tasuno ia manuna ita moroi bambu kuzinuna nomor fitu ayat tisara badua heu Yehova manunedo. Data honoge dededa babaria wesa, bababa sambua ke lowalangi, muzizio zato. No owulo ita badae, badai lowalangi ama, babadai nononia Yesu Keriso, babadai geheha ni amoni Fangurifida habadai Yehova sinomombai banua siawa abadana. Ya Tuhan. Beretawa atua-tua wangata ufi Yehova ande. Sangila wata hege dozi sanere lalania. Silete bule duriania ande. Haleluya. 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 Mangande ita. Helo walangi ama sila ambe fa abele. Tenga sinangean ra aga ya amei tane fenau menoni amoni endra uge bani hasibwa horen da aga. Maondasin da uge bawa ngalulu boi osi tengagen da aga ba boi hole bawau khema ba teman da aga berwa ebua wa akhedeu ba fa umasime ande. Bukai dedema baba mondondongo taromalime ba ena etubalin da aga irauno solo olo oliu basa musumange ya uge. Be embere dalingau heso aya baba mondondongo fangandema kheu sinoma faema badai nono Yesu Keriso so aya ya aga sauri bau sifau mamatere kenama awegehean ya moni ya duhu mudadau zato. Manuna ita moroi bambuku zinuna numero 2 atau flavitu ayat tisara urongo liu Yesu. Urongo liu
Fombaso taromali lowalangi, ama buula lisi fefena, tehala morba zura sinuna faza otu afeleziwa, ayati siwa irugi ayati feleone. Imane taromali lowalangi. He iwisa ono matua, fabei fabaya hadiah ia baderewania ande, na ibe dali daromalime ande. Moroisi aike badedegu u aluindra uge, bei be elungun rao wa mehei oroi sama ande. No u ire badedegu baka ni wa eme ande, fabei molalan rao heu. Ni sunon rao uge Yehova, fahaen rao bagama hoitame ande. Uduna-duna bewegu goroi sambawau ande fefu. Fa omasi, fa omuso dedegu lala bawa maduhu eme ande, timba ba omuso dede baganaa. Ufa tau-tau tedegu goroi sama ande, ba utengeni lala ande heu. Baga mau hoitame u omusoi dedegu, le olifudo darumalime. Manuna ita moroi bambuku zinuna, numero 2 ngotu afelewalu ayatisara, ya dede. Yami iratalifusa, natawa le horeda batalimo ita, basiduhu le badededa, nataombaka horeda ba le fare ia, ba no satu le ia, fa ye fa keda hore ande, ihau ge ita, abu ba iheta fefuzi le atule. Ande damai ita fenalawalangi si fau fangide-ngide babangombaka horeda, muzizio zato. Mangande ita. Helo walangi sila ambe fa abele basebua fa omasi. Aboto badedema ya aga sebuah hore ande. Wate ngasinangean ra aga mei tane fenau. Berengawale horema. Asese masawa goroi sama. Babangerang-gerama. Babehedema. Babangawale ni faluama seroma ehe. Tibai maerai ngawale horema, bale si tobini tane fenau lo walangi. Bolo gededeu khema, ba efa khema fefu ngawale hore ni faluama. Ba bohoi ni da aga ba khenono Yesu Keriso, sino mangurifi ya aga, ya duhu, manuna ita mori bambuku zinuna numero telungotu afele delu ayatisara, sohua buat tede. Love.
aine hegu dozi serege tede abu zonoro ba ufolombase ami. Mi hare hegu kemi kalombagi ande hegu ba mi tengeni hegu menose bolo tede nrao ba silefayawa tede ba faluha ami bolombase dedemi. Muguna sa kalombagi ande hegu ba no au hanoro ande hegu la hemi kelobalangi siawa. Dao zato. Fombaso taromali lobalangi, amabuula lisi bohou, tehale moroi bazura Yakobo fazasara, ayati feleziwa irugi ayati dula ene. Imane taromali lobalangi. Ya aboto badedemi ya ami iratalifu somasin rao. Dozi niha, ban ramu alio wa mondongo, bain ramu fahule rehede, ba bai alio wo fenu. Fenu niha andesa, bale ilau zatule wa maigi lo walangi. Andre mi beheli fefu hadiah ia zira ia andre, abe fefu wale sehi andre, sinofahena, bami bologa dedemi wa monaha taromali andre, ni tane badedemi fangorifi nosomi. Bami oe daromali andre, babai ha famondongo mane wo limo ya ami. Nasoza monondongo taromali andre, bana le i oe, banohu le niha samaigi babania bazeremi. Nano ifaigi ia, bamofane saai ia, ba i anemae olifu hewisa khala-khalania. Ba sinomo nehege orisa fangefa andre, sinomo ahonoa, ba sile tebule badae, si tenga hasa mondongo, solifu. Na solo ege ia, da ezo dewa-dewa tede dania, bawolaunia andre. Na soza nguma tedenia, samusumangi lowalangi ia, ba nale itaha lelania, na ilimo dedenia, ba nofaya ba masumangenia lowalangi. Ya ahobu zamondongo taromali lowalangi basamee badede. Ia dae tabee heda ginete babolohe fasembata ke lowalangi. Ta osamuzaige wamee he fasembata sifefena basi manege zimenrua ave zimedelu. Bambanuan iha kiriso sifau ibadah moribanomo gei. Tola mame fasembata melalui scan barcode sisoba lembaran gangombakata mazui tola la transfer ba nomor rekening gosali BNKP Jemaat Jakarta basi ofena ua data fonondongo lilo walangi me imane. Same sumange fangandre sauhagele da eza mola khemi ya odo bazile sinegu bambu-ambuania u oroma wangurifi andre khelo walangi. Gasa-gasa bame sumange fasembata ke lowalangi, manuna ita moroi bambuku zinuna numero 2 asiwa siwa ayati sara badua kheu Yesu ube edede. Yeah.
data fasau wasembatada andre funalowalangi muzizio itafefu. Manuna ita more bambuku zinuna numero 2 aneng flasara ayatisara 2 baene yae zumange. Amal walangi ma sifadu tehema fadhuma badizo aga Yesu Kristo ma ada sawagelo wa masifo dorgo ya aga banuau sino ovulo banahiau baji ma akhad baji sami gufara soaya no foda ugawa masodrogo ya aga no bekema wa bolo he bahluma aba kesehatan fefu no fogo khuma da soai ada baji hulubongnya de mau dasi drauge banahiam ade yage game ela sino mauloi ya aga banuau sino ovulo banahiau ade simanda kita telefusema so ikuti ibadah morbanom ya forward aga soaya he bahaluma ba menma kesehatan ya fefu da yo tubali sumange bazorugo maragai salahi dra sohalu ba halo gege amela de soai bekura ba tua beba anagole ena fefu da tubali famo sumange bazorugo sawagalo ama bade Yesu Kristo no mangadaga yadu Mudadao zato. Data faana dededa pamondongo taromali lowalangi. Manunai tamore bambuku zinuna numero otu a favulo awalu ayatisara heya ita samondongo. Ya ir roge de demi ave gera erami faohau de ade gelowalangi sabele moroi bagera erani hafefu ba Kristo Yesu
mangadre ita. Maondasi dadau mawahak dedeu Yehova lo balangema. Ya aga bano fifu, esse no vulo bano momu, bahega esse so bano moma zamusana. Madu subai sohagel ama, wahak dedeu sino faluka aga zui bazi samigo adre. E aga satua avadrau no fifu, no hauge sibai bodroge fa aurima. Si dudu bano ama sah ketude, basi buah fa masi dauge ke mazui bazi samigu ada. Le lulu da aga banga vale halewe sukamikam. Ba ina te ke maloni amoni bazi ma ke adre lovolo base ni oroi ba omasi zui da aga soaya. Ma fododrongo dar malima. Sitobali urakam hede khuma soya fahadra aga hadela zawuyu me adre no sabe fatua tua baya ehe hausa nolo e sabuyu me sama ema bahe aga bano samodrongo ya ehe hauni amoni zanolo ya aga hede khuma baba akde dew am ba fahadra aga baba omasima ba de Yesu Kiriso ya Tuhan. Amaina ba talifusa fefu ni omasio ba kezo aya. Taramali lowalangi keda bazi malku adi. Tabaso ia ba gamabula lisibohou. Luka faza felezara. Ngavua sidola fitu. Irugizi 20 awalu hadu ayati 2 ayati. Dau baso keda tafauge dededa imane keda taramali lowalangi. Bame iwa eda bahumedi dra alawe samusa baniha sato imane khenia ya aho udalu adresa nabina ya ugefena ave meme ada ni badume esi ba imane ya iya ya ahowu zamododrongo taro mali lovalangi ba samee ba dede ya ahowu zamodrongo taro mali lovalangi ba samee ba dede si mana kheda dar mali lovalangi amaina talifusu se fona wa wa ita fifu esi so bakabagosali Yahovu he ita si so banomo goi Yahovu tasuno lo walangi bata ande sohagele wa si fufuna sibai amaina na tau getau sisi baji fasui dahe ba Indonesia bahe ba luar negeri ternyata ibertege feke sabu dede da baji lalu ada ibertege ale saai ibertege ale bisnis usaha ge ibertege menggeliat mangawuli ba nova hak dede lo walangi keda da fif izai bazi malke adre baluka faza filizara adre so samasa da alave megi ahli da dunia baba magi Yesu hana ave namane ifadhe Yesu samasa niha sino gana behu bahabisa wa behu adre no itahamana ni ada regete bai fahuhu baba abala bekwada leila fawo bana baniha ba meso Yesu ada zalua ifadhu ni had ifloi bekwada baboto ni had rege atoni hamaginde tada aulele dedera amani no dehu ni ada. Jadi samusa bago taluan ya satu ada samusa ibu-ibu samusa lalai. Terkesan ia wabala bafatwa tua kuasa si sok Yesu tiba-tiba menemu oh iya tiba itah ada dunia saya imane ya ho dalu ada sanabina ya uge funa ave meme ada ni badumu usi dari mana-mana de dunia enak
bangga sanina Yesu adre Maria. Lu hadui ono tanebe simane ononia adre zolauda. Alai sawa muso dedenina nia ia adre Maria. Ada spontan mana dadali waniha. Muide ia. Yo ya udah lu ada sanabina ya uga Yesu. Abo meme ada ni badu mesi. Nadali wa waniha da iluane ya. Ya wajar aja berabanggannya dengan kuasa yang ada pada Yesus. Imane dedeni menena seandainya ya odo Maria tentu banggalah rao. Onogu terkenal hebat. Amaina talifusan ya masia bakazo aya. Hadia bane malini wa Yesu. Hadia iwa ba atule dau. Lei salak geida ala beda. Ya bunagi ginata da Yesu. Baba me efa boto badede. Imane Yesu. Ya iya. Baik tahu Yesu apa ifada? Ya ahow zamodrongo taromalilo walangi. Basa me ibadat. Amay na talifusa. Fehede Yesu ade. Ibe eva aboto badede. Hebad alawe ada baibania satu. Wa sabal sehinasa. Ya yada. Niha samododrongo same ibadadania termalilo walangi samalua bawa urinia termalilo walangi da sabal manema hov. Elohania babehede Yesu ada. Tenga kuaso tenga harato ana afire kefe tenga dadaoma zame efawau de baniha sisoba gulidanar. Bukan uang, harta, emas, permata yang memberikan kebahagiaan bagi orang di dunia ini, tetapi takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Yesus badai leterlena ia dengan hadiah zinuwa iralabian. Lebih fatuh kan ia memang kenyataan. Tentu mana inania ohau di dunia. Hiza selangkah fana nasa. Iwa tengah ada usa. Ya isa zabala maguna. Tafododrongo daro malilo walang. Tafonaha ia badadada. Taange renusi ia bongi bamauke. Badausa dania zabala ibu ahobo. Amay na talifusan niyo masya bakazoay. Padu dedegu ay tafifusi soba bagosali ade bay si soba nomo. Tujuan wa uridade ya ia da ena tatema ba oh de ho. Tujuan da bahana faya maina mau sonia pagi-pagi si ai. Bofan e bahalonia ada tujuannya. Ena isedra wa oh de. Ena isedra wa de ya ia iranonia atule. Tapi ni wa Yesu badaa lesala na mohalewa dauga usada ganaa. Lesala dauga na mohalewa dauga usada fif ngawala daya. Tapi sia ania matai ofaza ngawa si telong flatel. Mi ofanai wangalui banua lawalangi adre ave watu lede ada kenia ba. Amin. So masih zoaya fa ngata ufi lawalangi. Fangofonaya famododrongo teroma lilo walangi. Tabeba dededa daroma lilo walangi. Tafalua ya baba urida sermaka. Da ezo masih zoai. Tuhan mau supaya kita mendengar firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita. Contohnya amaina. Bagi nete COVID feleziwade atau zabutede. So ni PHK. Ya. So zatu abu dedenya nononia mangabuli banomo sae tebai mohalew. Atau niha sofuke. Abu dede. Atau niha sino kehilangan anak yang paling disayangi. Ada banyak anak-anak yang kehilangan orang tua. Atau niha
kehilangan nihan yang masih mati akibat. Tapi bawa hadapi dah nata fododrongo daro malilowalangi. Bana iterteda data baso-baso daro malilowalangi menghadapi masalah COVID ade. Me imane kheda bada iwa bada tara malilowalangi. Bai busi dedeu. Lu usai fadoh. Bai tokya rauge. Lowalangi rau. U abe rauge. U tolo. Gogohe rauge tangagu kabulade sama luas satul. Nanota fododongo da'u iter-terteda da wede da robali lowalangi may mane Yesu le uri ami hula zila ama zila ina may dukhami hiwa ais gona ita fabudada bana iter-terteda da robali lowalangi da'u abulu ita mengabuli maheme na fabudada ba berubah menjadi fa'ohahau. Ada terbalik wallahi bazimaku adri ama inam. Ifa itafif. Ena sidudu tabe gina teda. Ena tabaso-baso darwali walangi. Tafododong adani walangi badar malinia. Tangi renusi. Moguna sibaike dada ama ina. Sito bali. Fanga beleda bawa hadapi fif ngabale adia zalua bagulidano. Perlu sekali kita membagi waktu untuk membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan, kita tidak jatuh, kita tidak tenggelam, tapi kita bisa kuat. Karena kita selalu dituntun oleh firman Allah. Amin. Sitobali fanofu kheda. Hevisa ita. Bagi nete sino tatalu hada sidudu nota falua daro mali lowalangi nota o niwaan nia khada badaro mali nia ber na tafododrongo daro mali lowalangi iwa tar mali lowalangi ba matai ufaza dola efa irigzi dola 5. Kalau kita mendengar firman Tuhan lalu kita melakukannya dalam kehidupan kita. Matius 7, 24 dan 25. Ibarat seseorang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Dia dengar firman Tuhan, dia lakukan, maka ketika ada badai angin, rumahnya tidak hancur. Demikian juga orang yang percaya. Si manaita kau niat samati. Nata fododongo dari mali lowalangi. Tafonahia bawa urida tafalua ta o aurifagu adia zalua no amai dola zanaru omo ban de tegara ita biasa ilau masalah ilau fikih tekanan ekonomi tekanan hidup kita tetap tegar berbeso Yesus si fau-fau kedah sanolo ya ita amin. Betul-betul Bapak Ibu bagi nete COVID ada ifasui ita busi-busi ded. Betul-betul. Atau oya perusahaan zabut ded. Atau tapi wai ilau masalah resesi si mana dah masalah ekonomi. Ketika kita tenang, ahono ita mangade tanu fena lowalang. Tatou mana wa uridade tanu fena lowalang. Mangade ita tanu fena lowalang. Le abulala kau lowalang. Hefeke ade. Masalah ekonomi ada. Le apa dada ada ugas saya. Mele si tebai bakau nolong langit aku. Hadapi dengan tenang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada natafudongo tar batafonahia pada deda. Batafalua daro mali lowalangi ada. Le atau itafifu ngabale salwa ada. Go fade salwa mi fona dania. Ada lawa sozui dania COVID si bohong, mutasi COVID si bohong. Imane pemazmur. Bahe uter babadana si gena luma ba amate. Bala atau do zilesehi. Awegu sarra uge si o adre babebe adre dawodara. Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, nanota tau rida badanga lowalangi. Tak odar bali lowalangi. Ilau bedudu dasar lua. Ilau dulu, ilau badai, le atau ita. Intinya, fonahia daro bali lowalangi baha bawa orida sama-sama. Terima firman Tuhan. Ingat juga Bapak Ibu, firman Tuhan itu tidak selamanya menghibur, tidak selamanya menguatkan, tapi kadang juga menghajar. Seperti Bapa sayang anaknya, dia hajar, menegur habis-habisan supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Tetap kita dengarkan, tetap kita terima, karena itu adalah tuntunan Allah yang terbaik demi kehidupan kita ke depan. Jangan tolak firman Tuhan, tetap membuka hati. He abe daro malilo walang tabokai dada mesaguna kada da bawa rida. Sito bali fangata da kalawalang fangatula wa rida. Ena bay takiko wa rida bagi nete ya dai bagi nete mifana. Boy mana fatu kada daro malilo walang. Berme Yesus ang mal ya aho uzamo dodongo taro malilo walangi basame ibadat. Ya aho uzamo dodongo Bapak Ibu, Yesus ang umada. Yesus yang berkata, Yesus yang mengatakan ini, diberkatilah yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Mau diberkati, dengarkan firman Allah. Mau diberkati, lakukan firman Allah. Mau diberkati, baca firman Allah. Mau diberkati, hidup berkenan di hadapan Allah. Mau diberkati, lakukan kebenaran Allah. Mau diberkati usahanya. Mau diberkati kesehatannya. Ini adalah kuncinya. Dengarkan firman Tuhan dan lakukan firman Allah. Ini kunci Bapak Ibu. Kalau kita mau sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, nasi duduhu omasi ita, ifawa ita lowalangi, da enono kusinia, tafododrongo hadeni walowalangi, batafalua bawa rida sermah, ta'o aurifagu, tafalua, ba imanegay, ba Yakobo, no megeno ibaso, liturgos. Yakobo imaneba da bayati fazasara ngawosi dolarua bami o daro mali ade babai hasamodongo mane bolimo ya ami kadang-kadang kita ya tafododongo. Jangan kita kebaktian itu hanya menjadi rutinitas belaka. Sekali seminggu datangnya ke gereja, ibadah, hidupkan bagi yang di rumah, sebentar lagi jam 9 hidupkan TV, dengarkan khotbah, habis itu sudah. Hanya sampai-sampai di situ, melakukan tidak. Hari ini, Yakobus pasal 1 ayat 22, balino nonia imane, bami daro mali ada, babai hasamodongo mane, olimo iya ami. Data fododongo daro mali lo walangi ada, me baba mododongo tar mali lo walangi ada, bana tafalua, bada eta seda. Selanjutnya main natalifus tatuna no tafododrongo daro malilo walangi. Roma ia berkesaksian hidup. Orang yang selalu bersekutu dengan firman Allah, maka firman Allah itu yang dibaca-bacanya, yang direnungkannya akan disaksikan dalam kesehariannya. Roma babedenia mege bani basa liturgos zoi. Ia bada boy alio mo hede ami babai alio mo fun utengan ni sebay mege ber may fatwa hadi minggu ada mege mabaso-baso bapa Amazonia dal ya boy alio mo hede alio mo fun ite gue ita tarwali walangi bo mege bani baso sa ngay agidri yo ana tarwali walangi sudah tabatos sa ay magalio hede ada babo fun mana le hadi Fawau dede, na fenu mana pagi siang sore malam
hada mana zagalua fun. Ifahal ita zui terwali lowalang boy. Hena mohede ita, oi banahiannya ba ena to bali membangun iman. Tola tawani wa ada, tola tategu, tola. Tapi oi bawa abelegi heha lowa lang. Amaina batali fusefifu ni omasia bakazoaya. Data alui wa dede. Ba fa dede ni alui dade ya da fa o dede soroi lo walang. Na fa dede soroi lo walangi istilahnya da makarios. Fa dede siduhu da. Le hancur da le hadite bule da. Berlo walangi zame da. Na fa dede sihat sabata ada amaina. Baya ia gulidana salyotaya. Emas, uang, jabatan, harta, ketenaran itu hanya sementara. Bagaikan perhiasan yang disepuh dengan warna emas. Kena sedikit hujan, kena air, akhirnya pudar. Itulah fa'audade sihasabata. Yaya dana talui fa'audade namuta sedanomo, harato, moto, anaa, dadauma, ketenaran, segala macam. Letak oheda dania, tarui fefuda. Bapa no zurgo dania liwa lo balangi, auga kilo gana auba. Na ibu gana auba, badau bedau ge, baza VVMF gabusnya, enggak ada itu. So masih lo balangi. Buah-buada tedada fauridade tafalua zomasia tabahoi zilesaki ada da zomasi lo wala ada iwa badar ba lo walanya mi alui bangur femi babanua furi satawami basanizinizi data alui zomasi lo walanya maina bertenggelam ita dengan ulidan salutayada. So, samesa bagi netefun ada anu aram, tapi ini adalah kejadian nyata. Masa dulu, so samesa niha, so samesa dosen yang pintar sekali di Jerman, sampai Jepang, meminta dia untuk datang mengajar kepada mahasiswa yang ada di Jepang. Jadi dari Jerman, dia diminta untuk mengajar sekian tahun di Jepang. Setelah sampai dia di Jepang, ada satu persyaratan yang disampaikan kepada dosen Jerman ini. Tolong, jangan sekali-sekali mengajar kekristenan di sini. Jadi dosen dari Jerman ini, dia katakan, baiklah, saya tidak akan mengajar tentang Yesus Kristen. Tapi apa yang terjadi? Setelah sekian tahun dia mengajar di situ, ternyata dosen daa amwatania dia hidup dengan firman, sehingga setiap mahasiswa yang diajarnya sangat mengasihi dia. Bergamuata dosen daa falo walani ibasai khania. So hisai gamatanya ke mahasiswania. Ihau ke mahasiswania, la ila ya mahasiswania le hadoi killer ya itekan le. Na soga bula de mahasiswania na itolo, ifolal, iopakhalal. Sehingga mesamu zama selesai masa kontrak sebagai dosen di Jepang, pamit dia. Akan pamit dia mau ngabul dia bercerman. Selesai masa ada zalua. Sekitar 40 mahasiswa la orasi dosen Jerman. Tokia iya. Imane hana ba mi orasi to namanya kher. Imane nama to. Pak, Bapak tidak pernah mengajar kami tentang Yesus. Tapi diam-diam kami melihat Yesus dalam kehidupan Bapak. Maila hadiah ba maha Yesus Bapak orang. Ada berda?
Nomahalagang itulah tobat daga jadi Kristen. Gimana caranya, tolong kami. Dan itu didengar oleh semua, tidak ditutup-tutupi. Terjadi pertobatan, 40 mahasiswa di Jepang tiba-tiba mau menjadi Kristen. Tanpa ada penginjilan yang luar biasa dari dosen itu. Tidak ada. Hanya kesaksian hidupnya. Hafalrinia seromahaku, gaya vehedenia, fanolonia mahasiswania, fanuturulalania ke mahasiswania, sehingga muata dosen dah. Akhirnya sekitar 40 mahasiswa bertobat jadi Kristen. Hari ini, bazi makhad, mohede keda lowalangi badar balenia. Data fodo drongo ada ia vehede darbali lowalangi. Badata falua baba orida. Sehingga tarbali lowalangi ni fodo drongo da sekian lafaema yang mamimbarad, lafaema melalui kebaktian lingkungan, lafaema melalui kebaktian komisi. Nano tau aurifaga batobali sura kirisoita ni baso-baso nia. Batobali niha sabute de sogami-gami tede, tobali ohau dedera baba mododrongo fehededa. Tobali tertarik ira baga muatada. Batobali gay samolala tedera ita. Ada bazi malku ade amaina talifu sefefu nyoma seba kazuan. Data sikhiga dededa. Baiklah kita introspeksi diri masing-masing. Ada si duduhu, nota foto drongo nyo Yesu. Bano tafalua da baga muatada seremah. Hada Roma bagaya hidup ta. Apakah firman Allah yang setelah kita dengar sekian lama itu telah nyata dalam kesaksian keseharian kita atau masih belum? Ya hauza mududung terbali lualangi. Basamee badadania. Diberkati. Tak berdamai natalifusa data o aurifaga darbali lualangi ada badata manis soaya tologa. Ena mabegi na tema, babo paso-paso terbali luulan na ya itadria maina so kesempatan kedaya mo banomo membaca merenungkan firman Tuhan malu, tapi tetap ingatkan hawa asikin setiap pribadi dan rumah tangga tetap ada waktu untuk membaca dan merenungkan firman. Tetap tabi gina tede, hebe ami bagosali adre, hebe ami bakebaktian komisi sektor, tabi gina tede. Berbadal terbangun imanda, apalagi menghadapi berbagai tantangan sagalua baginda Tuhan. Dengan hidup bersekutu dengan Tuhan dalam firman-Nya, kita bisa menjadi kuat. Ada imanezi pemazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak goyah. Data fonahia darbali lowalangi, data siaga darbali lowalangi, bay arere dadada bagulidana salyotaya, ena siduduhu, ta omasia darmalinia, bata falua ia baba orida, sero ma'ah. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Lewana darbali lowalangi ada amaina. Hewa dogoya, banata falua ia, mengawulita bagosali ada dania. Manoto bali umusola dede lowalang. Ya, umusola dede lowalang. Saya akan membacakan bagi kita nitane badede. Ayat hafalan. Ya. Ayat hafalan bagi kita minggu ini nitane badede kedabasi makade ayat dae. Taidonga gelida soyawa dinding 1 2 3. Bagamakoi tame u omusoi ededegu le olifudo daroma. Sekali te bagamakoi tame u omusoi ededegu le olifudo daroma lema. Dal kedani tanu badede batafatoto ia bawa rida irma mangade itafefu. Ya malawalangima made sawagele daro malimani fahama ya aga bazimakat fahada aga soya ena mabe gina tema
Baba mo dodongo taramalima. Si mane gay Maria me fona. Me ibe igay ginatanya baba mo dodongo hadian wa Yesu. Ya si mane gida aga soya. Mabe si bay dadama. Baba mo dodongo taramalima. Taramalima asese tobali fanutur lala kema. Taramalima asese si tobali fangabelema bagi nete tibai daga. Taramalima tobali fohaga ini dedema nau gami dedema. Taramalima tobali gay sanutur lalama na elungu bekama. Taramalima ada soaya. Bano sanutur lala kema bongi bamba. Tologa soaya eta kema abeded. Ena sedudu soaya. Mabokai dedema. Ero nama fododongo darmalimo. Ena besi fada ada awa basi fabu abu abadarmalimo dak. Hizai. Niha safunu fangidende tanda fenalo walang. Mafonaba dedema, mafododongo, batenga mafododongo, mafalua bagamuatama bawa rima serma. Rege niha sifasui magai. Tolala ilahani haye suadre bawa rima sama sama. Sahagala ba ahono sai de dema menama ohe tanda fenau gangada wa de dema ba de Yesu no mangada aga kenama ya duhu. Muzizio itafefu, tafauge lida baba maduhu famati niha keriso. Endonga lida, ya oma mati kelowalangi amasil ambe faabele, sombei banua siawa abadana. Ya oma mati ke Yesu keriso so aya ya ita, ono walangi siasa musa, nite maninania Maria kegehehan ya monia. Ono nono alawe ia, no mana gehu ia barumbawa kondrio filato, no te forefa ia, mate balako, no moi ia mabanua nuato, no mausu ia muroi bangai mate, meno ibu kita lungalo, no manahai ia, moi bazorugo, dumadau bagambele walain amasil abamba abele, yotaraida mangabuli adanya bawang hukun ya sawi awin mate ya oma mati kegehehan ya ni amuni ba ufati hasambua banuan ni amuni fe punya keriso fa abusan ni amuni ba fa horor ba fe mau soto zimate ba fa ausi itu ya du muda dau zato. Ya dae data fodondongo angombakata bambanuannya keriso nifasau majelis jemaat. Angombakata Sangai halewa balu minggu tanggal 12 Oktober 2012 hara. Sangai huo sebua Ibu Pendeta Weli Kristina EP Gule STH ba WL Ellen Zebua. Agenda nyogunae ba bahasa Indonesia.
Inota ero-ero lingkungan sifao ba ibadah bagosali BNKP Jakarta baloda moroi ba lingkungan 2, lingkungan 5, ba lingkungan 6. Moroi ba komisi perempuan, mufuli mi obakae, PA Komisi Perempuan Tevalua Bangaluo hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2012 Sara, bezifitu bazibongi ofeta te asiwai secara virtual. Moroi ba Komisi Lansia, muobakae PA Komisi Lansia Tevaluo Bangaluo Migu, 2 Oktober, bezi fatana owi ofeta te asiwai secara virtual. Sangai huhuo Bapak Pendeta MS Telombanua. Mutetena fefun rotondoto Komisi Lansia Sitorotede bawe fao bapea ande. Angopa kata ande bano salahi surah bukauni. Angopa kata simendua sangowalu. Ono matua ya ia dae Jonathan A. Lase SPT MSI, anggota Jemaat BNKP Jemaat Paulus, Resor 2. Ba ono alawe Dr. Florensa Teolina Nduru, anggota Jemaat Lingkungan 3, Resor 45. Nifalua balu hari 1, 23 Oktober 20 Sara, bezi fulu si hulewongi bagosalida ande. Ango bakata si fafena manganda ita salahin da talifuseda sedena masindo mangambata si bohou ono matua de putra hasudungan zaluhu, anggota Jemaat Runggun GBKP Klasis Medan Delitua. Ono alawe Nur Cahaya Telombanua, anggota Jemaat Lingkungan 2 BNKP Jemaat Jakarta Resor 45. Nifa Lua Bangaluo Sabtu 30 Oktober 2012 Sara, bezi 1 talu lawaluo bagosalida ande. Ameela ni tema baremigu andre, angorudua ni temae faebua 38 juta, efangotu atelunga 5.000 awalungotu atelunga fulu. Orudua ni oguna egei 10 juta telunga 2.000 aduangotu aenenga 2.000 rupiah. Sanerta deluwa tumbu iotarai tanggal felezara irugi tanggal felewitu malheande fa ato 12 sara niha. Badai majelis bajemaat ya ahobu manerta de loba tumbu ya ifahobu ami loba langi. So ni baso seroma kegoi bagang bakata ande hai rugi dah kang bakata salge. Amaina ba talifusa fifu ni omasia ba kezoaya manuna ita buku zinuna 2 hitat regulidana ayat 1 dan 2. So
ba manganda ita. Mahasuga dede ma fena da dau ma ak dede Yehova lo walangema. Madu sebai sagale wa masiu khema iaga manual fif. Medo manu soaya banga wala buala fai boa dede sino mate mazui bazi samigu sino tola matalu. No yauga zino manolo ya aga. No fawua banga wala lala halewema. Soagele fifu wa hakede ba fa masi khema soaya. Basi managui mafuli matau fifu pononya kiri soaya. Ena le tebule le mamale fahu soaya. He bangawale lalahale bangalui soguna roma. Ena gei soaya fadu wa mekera malu alewera. Ena badal la soda ziseki la tema ho si otarai lo walang. Bekera wa tua mabangalo gei galewera. Tolo tuturlala regelem mamale la tema hou si otarai daug. He ama mengadaga ge salahi banona kiriso sino soba kabawuhe iadai. He Bapa ama Risda Halawa, Bapa ama Rista La Rosa, ave da satuama da talifusema iranoma, hele matatei dei ba ahori o il, hadia weke ba botora, hadia maneso aya, ma adhe, ena tufa iratanga musoe sabul, efadhe iralowala, so hagelegei, pemulihan sin obe ke genoni me bapa amanoni zendate. Regi no tol abele ia mafafau ia kuba bagos sali ada. Si duhu pada fa ke de langit. Ma untuk pemulihan selanjutnya fadu de dema etohuge fadhe genoni me ade. Amalo walangema si manegei mangada aga salahi datali fusema fifu. Saneretede luowa tubu bazi samigu ada. Yesu aya. Maade sagele wano be eva ano no sokura. Bani adema ena te do drefira fefu ma te do gei hovu lo walange baba orira zamasana. Hiama lo walange ma sima negei matoba dangau fefu lala haleu ni faluada enonimo satuan ya kiriso ave komisi berjemaat ada. Yesu aya. Be eva saradede. Be eva abele. Be eva tua baba ngo haleu geige lala haleuera zamasana. He ama. Si manegei matoba dangau pembangunan gedung pendukung pelayanan BNKP Jemaat Jakarta. Hisoaya oya na sabiaya dibutuhkan. Ada berda. Maadheu. Ebokai gubo fifu ba jemaat BNKP Jakarta. Ena la soda wo siseki na sabalala halewera. Bagofan ya sponsor gay. Zame. Ba sulani kera siseki soaya. Ena le tebule le mamale. La tema hovo bazi otarai lova langi. Mengadege aga salai boto zodonia bare sore fabla lima basi manege ikema bapusat basi no de BNKP. He amalo langima le tebule le mamal maadhu ena fawoira fif babodonia la haleu beker abele fanogel fasradede bami domane ena so saling mendukung fifu satu dan yang lain. Baba malua halewe manovi lovalangi. Si manegei ama lovalangima. Mengada aga salai zama tere badika Jakarta ada. Yesu aya. Ena ya uga gei so aya. Beker dede sangat taufi ya uga. Ena baba malua fifu lala halewe badika iya de.
ba oi baji sehi bazomasi lo balangi si manegi khema bahulo dananiha ma adhu ena fawu fefu doto zodania bazamatur badananiha sagala amalo balangema matoba dangau goi zamatur aga ba Indonesia de meroi ba sabang numalebam rauki ma adhu soaya ena le tebule le mamale goi ebe eva bele ke Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, fefu da menteri, fefu zangai halau, medomane da alat keamanan TNI Polri, ena tolala halau gei halau iragai, bazi foto bazo masih lo balange, ba tolo iragai soya, babu jalankan roda pemerintahan, babu amankan kema Indonesia, aneh dah ugat soya. Hanya manusia busi-busi tede banwau ba Indonesia. Bahaya bagulidana, ya ini fotoy radikalisme terorisme. Ada berdae mangadega salahira. Ena tu fair tanga mesa fanu faumas. Heta ira soaya. Baba maha sila sekiad. Tergetol abo toba dedera baba maha siseki. Baka Yesu Kristo. Balabah labeheli saya. Baba lua gerakan pengeboman gofo jasomisa. Tergetola sova o dede banono ba banuasa. Heba Indonesia, baheba isagera ulidan. Sahagala amalo walangema. Ba oha hausai de dema ama. Owa de dema. Fadu de dema no fa masilo walangi zino falukaraga. Sabalete mangadaga salahi da satuama lansia. Metebai wa fa ira khema bakebaktian bagovlua ber bagi nete beke corona ada. Madhe soya. Efahu fefu da satua malansia baben kapead. Baheba jemaat begemisa. Ebekera bano gel soya babolo ya uga. Efadanga balewe ke fate bai babotor zamasana. Ebekera gel soya hagam sohagai ni tedera. Ba e amele tebule ya da azan turlalara. Ya da ege zanolo ya ira bangavale hadaya fif sohagela ba avenasa e o hau de dema menoma o hitande fenau ganga dewa de ba nga dewa de made ma fasautan de fenanama ba deus zo ai aga Yesu Kristo sangheli ba sango masio ya aga ba sinoma ma ya aga baba ngadu edro ngalida e amako masiso basaruko ya te amonia de ya to vale amatro fe puniha ya itero gamasi ndau ulus mana masuru ya semana ke bakulitan masuru ke mak e khama mak bai fa raga basi semane fange fa masala masala bak o ya laga babana e fa ga basi me ya o ge zamat miang avuli si fofo ho de si trai lo walangi baya to bali ami samalua taro mali lo walangi ba mi tema ho yamu fawa mi lo walangi yamu roga ami yamu fohaga bawa nia kemi yamu eboa de nia kemi yamu faleba nia kemi yamu be va o de kemi fefu I otarai dae I rugi bazilo aitu ya duhu.
Salom. Salom. Yahowu. Yahowu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia sampai akhir hidupku.